Ziyabuya too much. Ziyabuya laphayana. Ziyabuya my brother. That's why ngithi laphayana is not a good place to be. Angithi umuntu kumele aphathwe kahle ejele. Yabona? Eza abantu bamenshina ukuthi i-5-star hotel kumnandi abantu bayafuna yini yabo. Kunezinto behind ezithusayo. Likhona iwada ebalibopha khona la ePitori eGosi Mampuru. For him. For kufaka insango. Le wada no abalibophanga la eMampuru. Malibophe eSonderwater. Yeah, balibophe eSonderwater. Yabona manje izobe selilwa nalomfana lo. Elomfakela insango. Yabona. Lo mfana lo angasam imali sekayenza izinto zakhe. Yabona. And then bacabana yazi ufika phambili siboshwa sathi no lo muntu lona uthe ngiphushe lentsango lena manje ayithengwa lentsango. Yabona. Seyamthengisa. And manje ungathi makuyoseshwa kutholakala yenye angithi bana malokhari. Tholakala yenye kumalokhari wakhe kodwa hlohla intsango. So yabona ukuthi yibo phela mangazibuza ukuthi ama cellphone lawa agcwele phakathi nje. Kunokwenzwa i-rate yawo seshwa lapho. Ezelinye ihata njengalizwa lithi search must be conducted at any time. Yabo? And then baba search ukutholakala izinto. Lezo zinto lezi ziza nobani ngokuthi mina ngiboshiwa ngingaphandle. Ziza nawo lawo. You know ukuthi and mabaceda ukuthi kwathola vele lawo ama cellphone bawakhipha. Bawayisa phambili le abanye bawathatha bawathengisa. Wathengisa khona ejele futhi. Bawathengisela amakula. Kusasa ubone sibagcwele lapha netafuleni lawo wona lamahoda ma. Thenga ukudla lapha nakudliwa lamafuni. Yabo. Khumbula one day sika sathi simile. Simeso egate. Yabo. Sekuseni iphoyisa liza nomunye umfana from ku-P1 no ku-P2 bamletha ngapha ku-P1 beza nesponge sakhe sireposho lesponge. Yabo kunesikhaftini esingaka laphayana phakathi kwesponge mabazongena la egate yangithola ene ubheke lesponge sikuke umachuzo ukukela isiboshwa uzongena nazo jo lesiboshwa sibhadeni uthi no ngitransferele ngale neletho sebenza ngale ngiyafuneka. Yabo uthi makathi uyangena makafika lesponge sithi angithi basibophe ngentambo lesasikhaftini sivele sithi vudlu siwe masiwa kwenzakala lawo mase bayachitheka uchitheka nephepha elibhaliwe. Yabona ukuthi no kumele ugwazwe iboshwe ezingaka ugwazwa namaphoyisa angaka. And yaphelela laphi into yakhona. Lento leyo makafika masiwa leso sikhaftini sabagcomela ke. Ya sabagcomela sabamba lesasiboshwa naye lo captain lo yana. Ijikise ingenwa amaphoyisa sesigcwele ofisini sifuna ukubamba lo captain. Isiboshwa sabamba isiboshwa mara lezi zinto zaba ngapha ngakithi. So I end up head of prison. Yabona. Kuthi bheke sectionini kwenzeka. Yabona. So now you head of prison. Saya head of prison. That's why ngithi this thing it contains into eziningi. Le memorandum. And then your team head of prison mangabe ni hotel. Yeah, ngithi bayakhavelana. Yabona ikwenza ukuthi hayi sazo investigate. Yabona but le investigation leyo wena uyisiboshwa ngeke uzoyazi ukuthi iphelele ihambe yaphelela lapha into ezoyenzeka ukuthi maba change le head of section or lapho isal change liswe somewhere kwenye i-section lingasasebenzeli la yabona ukuthi ningasamboni i-safety yakho my brother iphuma kuwe. Yabona ngokuthi noma ufika lapha amaphoyisa bayakutshela ukuthi ebheka lana awuzobheka umuntu ukuthi wenzani.
yabona noma uthola amaphoyisa right bazokutshela ukuthi la kunokwenziwa 1 2 3 ukuthi umuntu ulala nomuntu and then akusindaba yakho yabona wena into ubheka into yakho so iyo le nto ngithi i-safety yakho ikuwe yabona uphenduka ibar nje uzibhekele into yakho ukuthi ubani wenzani ungayingeni yabona abalunganga labantu bempahla ezibrown but dangerous kakhulu yabona plus masosebenza kule yandawo leyana man hey usebenza kwenye institution lapha mara uthola abanye amaphoyisa right yabona khona ile time alikela ngibiza lela time alelana khona la uKhosi Mampuru abantu babamthanda welibosho bayangakhulumi kakhulu edama yabangitshela nje ukuthi mfethu nyabona ukuthi uziphethe kahle angisafuni ukukubona la yabona bekhona amaphoyisa umuntu okwazi ukuthi mawukhuluma naye uzwe ukuthi ukhuluma nomzali yabona umuntu onabantwana then umbone lo muntu ukuthi ukubona abantu ababoshiwe nalintwana lezi ezincane uba na that feeling ngokuthi unabantwana yabona but omunye athi hayi mawuhlangana nomunye angayithathi leswa ubona mawufuna isizo oya kubo phambili ema-ofisini uze umuntu le wakhuluma nawe ngakhona nokugula lapha nothi esibhedlele bangathi kuwe ureport iphoyisa mhlambe ureport ephoyiseni ukuthi kunomuntu ogulayo la report iphoyisa lithi ano ngizwile ngizoyibhala lapha yana laba bazongena ekseni bazomlanda bamuyise esibhedlele nalabo bazongena ekseni bazokutshela ukuthi walo yana wayezolo bekakhona bangamisa esibhedlela you can even die there abana ndaba nawo leswa ngithi bakhona abashap yabona mara ba few bakhona abashap ba few majority fail nabantu laba kushaya manje uthule tu maqodo ukuthola bakudonse lahle samwe bathale sasiboshwa sibalekile shawe siren nasazi ukuthi umuntu udle phansi kanti awufili they know but dangerous very dangerous this thing le ama gangsterism my brother amanga man amanga cabanga if umuntu join that thing and then umnikeza ukuthi umnikeza umese ukuthi kusasa iphoyisa malivula la nayo imese malivula la ukwazi from there kwaza lela phoyisa then bathi bakunika amamendlelo ukwenzani awala amamendlelo ukulitshela so yabona ukuthi akusukuhlakanipha istate ukwesti isikhathi ukuthi uzohlala le ungaphumi awusana impilo kusho ukuthi wena impilo yakho ila la uthi khona uthola abantu abafowini ngokukhohlisana nezinto zobumnyama so it's I mean it's difficult mina mangibheka ngibona kwempilo yokukhohlisana nempilo yokuthi will join lezo zinto if mhlambe uyigwala ufuna protection yangithola mina ngingene eStoffberg baphakamisa izandla ngiphethe into zami so leso sponge nengubo ngilala kuzo sebangitshelile eofisini ukuthi uyeSL10 bangihamba la bayaphakamisa abafana baphakamisa amanombolo wawo wonke angisabeli angithi angisinext mina ngitshela nje ukuthi umuntu ongifuna kuza ngilandela and then yabo as much as abanye abafana beke bafika khona lapha la eKhosi Mampuru mara ngababona ukuthi bathumelwe yabo bazo kusho ukuthi baba bafuna ukwazi ukuthi lo muntu lo ngokuthi benginokuba nesinye spirit mina sokukhuluma nje ukuthi ngikhuluma inonsonto yabona ukuthi
netha ama-rough 3 akuna-rough 3 lihlala ejele. Ama-rough 3 abaleka nina nigcwelisa amalokhari la ninonile ningako uzophuma kanjani kule mbowa le uyabona. And then maybe laba bazitshela ukuthi lo muntu lo uyakhuluma kanje uThembeni yabona. Bathumela laba ukuthi ambani usesha lo muntu beke bafika bathi indoda hayi wena ushaya umthetho wena ngathi bangibheka yonke umzimba bangibheka nalaphakathi kwemini ngathi angishaya umthetho akunani stuka. Ama-escape bebanokuba khona uzwa nge-alarm usethi wi ebusuku yabona. Then kulani uzovuswa khona phana bani-counting from uvuka unjalo yabo. Bavuka bavuka fola unjalo akumelanga ukuthi uyacoka bani-counta bafuna ukubona ukuthi inamba le bayi-countayo izo-corresponder njengale number be-corresponder before nivalela yabona. And then if mhlambe hayi kunomuntu ochawile kuba inkinga nakhona yabona. Ufuna ukwazi ukuthi kanjani but leyo kaningi ayibi kuyiboshwa bakumaphoyisa. Yeah, that's why ubona nawo amaphoyisa mabangena ekuseni ngeyimoto amabhuta yasesho mabashayisa amabhuta yasesho ukuthi akunamuntu ozomu-escapeisa na. Abathembani bona ngokwabo bashana ngamabhomu abathembani. Yeah, icase yami my brother bengifuna benginale wish yokuthi ngathola umuntu ongangisiza yabona ngithathele inyathelo because ngifila ukuthi it was wrongful arrest and then ngibuya kuyomosha isikhathi yabona ngento yokuthi angiyenzanga yabona. Ukuthi ngiboshwe emsebenzini ngichargwa nge-armed robbery, aggressive robbery. And then mawuthi uyabheka leyo robbery leyo azange ziphumelele yabona. And then bathi death acquitted angithi kunomuntu ofile kule judgment yami mase bangicharge yabona. That's why ngithi azange ngibelieve mina ngingacabanga ukuthi mhlambe bazongibiza futhi ecourt yabona. Yena nalo magistrate mangweba uBoshoff eWynberg Regional 2 uke wakhuluma something ukuthi ngiyagweba mina ngiyazi ukuthi ngigwebela ini uyabona. That's why ngithi ngingafeel like ukuthi basazongibiza yabona. Yeah, so that's why ngithi so wisho ukuthi ngathi ngathola abantu bomthetho then nginikeze yonke into enginayo nobufakazi yabona then ngivuse this thing. Lo muntu lo waboshwa naye akazange asho ukuthi akakwazi. Lo muntu washo after sebastosharile basisa bayozivalela elona Morningside police station from Galomena police station yabo. So ngokuthuka nokushawa nokutoshara yabona mina mabangibuza yabona vele bangithi bathi uyamazi lo muntu ukuthi bafoster nje ukuthi uthi lo muntu uyamazi so that bakwazi ukwenza cases strong against me yabona. Then I thought ukuthi sishawele the whole night yabona if ngizothi lo muntu angimazi basazongiphinda yabona. Bese yamazi someone bangivalela yabona. And then no wathini ke? No yena wabatshela ukuthi akangazi. So lamadoda bathi siphume nabo masiphuma nabo yena le ndoda le ababonisa ukuthi uhlangane kuphi nalabantu laba bafuna nalabo ababalekile then we went somewhere Alexander eGrapyard yabona. Babathola kuphi awabonisa ukuthi no sihlangane nalabantu yabona.
then masibuya saya lapha eGalomena we get tortured all night. Yabo ngothi nento ke yangimangaza mina mase sise court iphoyisa lavela lapha yala lezo testify against thina akusi umuntu osibophile. Aw. Hayi. Anye mbonanga nalapha yana. Esini scene of crime. But uzile lapha yana ngathi umkhulu kulabafana yabo. Then wakhulunywa no magistrate wabuza ukuthi endeni lona uboshelweni lo. Wachaza ukuthi uboshelweni. Ama legal representative wenu wagcina uqhubekile nalo bekathi uvuma iselfone. Ingamala lo yana bangitholela omunye. Yabona mabangitholela omunye lo wangitholela na wes2 sathi secourt magistrate wathi ngiconvince ngeke lo muntu. Lo yana wathula. Magistrate waze wangitshela mina life uthi lo yala khole yathula. Mina ngiyak sentence. Then I get 15 years. Armed robbery engayenza. Yabona ingiphatha kabi blind. Yizo lezi zinto ezinye ezenza ukuthi kwabanye abantu abangakwazi ukwendlela ababoshwa njengami. Umuntu ujika sekuyiserial killer. Sekanza izinto yangazazi yangithola ile eng. So that's why ngithi so wish ngathi ngathola umuntu ongangisiza.